Muraho neza bakunzi ba PN Info Africa, murakaza neza kuri iyi gahunda yacu ibagezaho amakuru n'isesengura ku ikoranabuhanga, ubukungu n'amafaranga yo mu rwego rw'ikoranabuhanga. Uyu munsi turagaruka ku mushinga umaze imyaka myinshi uvugisha abantu hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika. Uyu ni Pi Network. Kuva yatangira, Pi Network yakuriye abantu benshi kubera igitekerezo cyo gucukura ifaranga hifashishijwe telefoni igendanwa, bitabaye ngombwa kugira mudasobwa zikomeye cyangwa gukoresha amashanyarazi menshi. Ariko ubu ibintu byarahindutse. Pi ntabwo ikiri mu cyiciro cyayo cya mbere cyo gutegereza Open Network. Open Network yatangiye kuva ku wa 20 Gashyantare 2025, ituma Pi ihuza blockchain yayo n'isi yo hanze. Uyu mwaka wa 2026 rero uri kuba umwaka w'ingenzi wo kureba niba ibyo Pi Network yasezeranije ku bijyanye n'imikoreshereze y'ifaranga, porogaramu n'ikoranabuhanga bishobora guhinduka ibikorwa bifatika. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: Pi igezeho ubu ngubu. KYC na migration bigeze he? Protocol 25 bigeze he? Protocol 25 bivuze iki? Ese smart contracts zigiye kuba impamo kuri Pi? Kuki igiciro cya Pi kiri hasi cyane ugereranyije n'igihe cyazamutse cyane? Niki pioneers bakwiye kwitondera muri iki gihe? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Nitwa Kwizera Benjamin Junior. Mbere ya byose reka tubanze turebe aho Pi ihagaze ku isoko. Mu makuru agezweho ku isoko, uyu munsi Pi iri hafi ya 0.09 by'amadolari kuri Pi imwe. CoinGecko igaragaza ko igiciro kiri hafi y'amadolari 0.0902, market capitalization ikaba hafi ya miliyari imwe y'amadolari, mu gihe Pi iri ku mwanya wa 65 mu mafaranga y'ikoranabuhanga ikurikirana CoinGecko. Ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane umuntu agomba kumenya. Pi yigeze kugera ku giciro cyo hejuru hafi $2.99, ariko ubu iri hafi 97% munsi y'icyo gipimo. Ku rundi ruhande, CoinGecko igaragaza ko igiciro cyo hasi cyagaragaye ku wa 14 Nyakanga 2026 cyari hafi y'amadolari 0.0759. Ibi biratubwira iki? Biratubwira ko Pi ifite ikibazo gikomeye cyane cy'igiciro ku isoko, nubwo umushinga ubwawo ukomeze gutangaza ibikorwa bishya. Ni ukuvuga ko hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya: iterambere ry'ikoranabuhanga rya Pi ku ruhande rumwe, n'imikorere y'igiciro cya Pi ku isoko ku rundi ruhande. Kuba Core Team itangaje ikoranabuhanga rishya ntabwo bivuze ko igiciro kizahita kizamuka, kandi ni ingenzi cyane ko pioneers babyumva. Icya kabiri tugiye kureba ni Open Network. Pi ntikiri mu gikorwa gifunze. Pi ntikiri mu gikorwa gifunze. Ikindi gikomeye cyabaye ni Open Network. Ku wa 20 Gashyantare 2025, Pi Network yafunguye icyo yise Open Network. Ibi byari intambwe ikomeye kuko Pi yahise itangira guhuza blockchain yayo n'isi yo hanze. Pi Network ivuga ko mbere y'iyi ntambwe imyaka 6 yari yarakoreshejwe mu kubaka umuryango, KYC, porogaramu n'ibikorwa byateguraga ecosystem. Uyu munsi rero ikibazo ntikiri gusa ngo Pi izafunguka ryari, ahubwo ikibazo ni Pi izakoreshwa iki. Kandi ahangaha niho ibintu bishimishije bitangiye. Protocol 20 yazanye intambwe ikomeye. Mu ntangiriro za 2026, Pi Network yakoze upgrade ikomeye. Mu ntangiriro ya 2026, Pi Network yakoze upgrade ikomeye ijyanye na Protocol 20. Pi Network yavuze ko Protocol 20 itanga umusingi ukenewe kugira ngo Pi ishobore kwakira smart contract. Smart contract ni amasezerano yanditswe mu ikoranabuhanga akora mu buryo bw'ikora iyo ibisabwa byujujwe. Urugero, ushobora kugira serivisi umuntu yishyuramo buri kwezi. Aho kugira ngo umuntu ahora ajya kwibutsa ubwishyu, smart contract ishobora gufasha ko ibyo bikorwa mu buryo bwo kwishyura. Ibyo bishobora gufasha mu bucuruzi, serivisi, imikino, amafaranga y'ikoranabuhanga ndetse n'izindi porogaramu. Pi Network yatangaje ko Protocol 20 yari umusingi wo gutangira gushyiraho ubushobozi bwa smart contracts. Icya kane umuntu yakibaza ni ukumenya ese smart contract zigeze he. Iki ni kimwe mu bintu aba pioneers bakwiye kurebera hafi. Muri Mata 2026,
Pi Network yatangaje ko yatangiye kugerageza ubushobozi bwa smart contract kuri testnet, itangiza uburyo bwa subscription. Ni ukuvuga ko abantu bashobora kugerageza uburyo bwo gukora serivisi zisaba ubwishyu busubirwamo. Pi yanashyize hanze testnet RPC server igamije gufasha abategura porogaramu gukora no kugerageza smart contracts ku buryo bwagutse. Ariko ahangaha ho tugomba kwitonda. Kuba smart contracts zirimo kugeragezwa kuri testnet ntibivuze ko buri smart contract ushobora gukoresha kuri mainnet uyu munsi. Ni ikoranabuhanga ririmo kubakwa no kugeragezwa buhoro buhoro. Icya gatanu, Protocol 25 ni ikindi cyiciro. Noneho tugeze ku makuru mashya cyane. Muri Nyakanga 2026, Pi Network yatangaje gahunda yo kuzamura umuyoboro wayo ukagera kuri Protocol 25. Pi yavuze ko iyi upgrade igamije cyane cyane kongera umutekano n'imikorere y'umuyoboro ndetse no kongera ubushobozi bwo gukora smart contract zirengera ubuzima bwite bw'abakoresha. Protocol 25 izana ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo BN254, cryptography na pseudon hashing. Ayo mazina ashobora kumvikana nk'ibintu bigoye cyane, ariko igitekerezo cy'ingenzi ni iki ngiki. Umuntu ashobora kuba ashaka kwemeza ko afite uburenganzira cyangwa ko yujuje ibisabwa, ariko atagomba gutanga amakuru ye yose. Ibi nibyo bita zero knowledge applications. Pi itanga urugero rw'uko umuntu ashobora kwemeza ikintu runaka atagaragaje amakuru yose ashingiraho. Kandi ibi ni ingenzi cyane cyane ku mushinga ushingiye kuri KYC. Icya gatandatu, KYC ni ikibazo gikomeje. Reka tujye ku kibazo pioneers benshi bakomeje kwibaza. KYC bivuga kumenya no kwemeza umwirondoro w'umuntu. Pi Network yakoresheje KYC nk'imwe mu nkingi z'ingenzi zo gutegura mainnet. Impamvu ni uko ishaka ko abantu bakoresha ecosystem baba abantu nyabo, kandi bikagabanya konti impimbano cyangwa umuntu umwe ukora konti nyinshi. Ariko kuri bamwe bakoresha Pi, KYC yakomeje kuba ikibazo. Hari abamaze igihe bategereje kwemezwa, hari abahuye n'ikibazo mu nyandiko, hari abakeneye kongera kugenzura amakuru yabo, hari n'abafite ikibazo cyo kwimurirwa Pi kuri mainnet. Niyo mpamvu Core Team ikomeje kuvuga ku kwagura no kunoza uburyo bwa KYC. Icya karindwi tugiye kureba ni migration. Pi yawe yageze kuri mainnet. Iki nacyo ni ikibazo gikomeye. Kuba waracukuye Pi ntabwo bihita bivuga ko Pi yose iri muri konti yawe iri kuri mainnet. Hari intambwe zisabwa. Muri zo harimo KYC, gutegura wallet no kuzuza mainnet checklist. Pi Network yatangiye kandi second migrations. Bivuze ko umuntu wari umaze kwimura igice cya Pi cye kuri mainnet, iyo yujuje ibisabwa kandi akaboneka mu itsinda riri kwimurirwa icyo gihe, ashobora kwimura indi Pi yemerewe kwimurwa. Mu itangazo ryo kuwa 26 Werurwe 2026, Pi Network yavuze ko barenga 119 bari bamaze kurangiza second migration. Icyo gihe kandi ko gahunda yari ikomeje gukorwa muri ibyo byiciro. Ibi bivuze ko migration itakozwe icyarimwe kuri buri pioneer, irakomeza mu byiciro. Ibi bivuze ko migration itakozwe icyarimwe kuri buri pioneer. Ikindi cya munani wakibaza ni ukwibaza uti kuki migration ari ngombwa? Ni ikibazo cyiza cyane. Impamvu ni uko Pi iri kuri mining app itari kimwe na Pi iri kuri mainnet wallet. Pi iri muri balance yawe ishobora kuba itarimurwa, kandi Pi itarimuriwe kuri mainnet ntabwo ari kimwe niyo ushobora gukoresha muri transaction ya mainnet. Niyo mpamvu pioneers bagomba kwitondera mainnet checklist yabo, kandi cyane cyane wallet passphrase. Niba umuntu yatakaje passphrase ya wallet ye, ibintu bishobora kuba bikomeye cyane. Niyo mpamvu passphrase itagomba guhabwa undi muntu. Nta muntu ukwiye kuyigusaba akakubwira ko ari Core Team. Reka tujye kuri Pi Launchpad. Ikindi gikorwa gikomeye cy'uyu mwaka ni Pi Launchpad. Pi Launchpad iri kugeragezwa kuri testnet. Intego ni ugufasha ecosystem kugira uburyo bwo gushyiraho no kugerageza tokens nshya zubakiye kuri Pi. Muri Werurwe, Pi yatangiye Launchpad testnet hamwe na token yitwa IRRA. Nyuma iza gutangiza indi stage token yitwa Slice. Ku bijyanye na Slice, Pi Network yavuze ko hagati ya tariki 11 na 28 Kamena abarenga 242 pioneers bitabiriye basezeranya hafi miliyoni 15 test Pi mu kugura token zigera kuri miliyoni 10 za Slice. Ibi ni testnet.
nashaka kubisubiramo. Test Pi ntabwo ari Pi nyayo iri kuri mainnet. Ibi ni ibigeragezo bigamije kwiga uko uburyo bushya bwo gukoresha tokens n'amafaranga y'ikoranabuhanga bushobora gukora. Pi irimo kureba kuri DeFi. Aha Launchpad ishobora kuba ingenzi. DeFi ni serivisi z'imari zikoresha blockchain, aho ibikorwa bimwe bikorwa na banki isanzwe ariyo muhuza. Pi Network irimo gukoresha testnet Launchpad kugira ngo abaturage bamenyere ibintu nka liquidity pools, guhererekanya tokens, uburyo ibiciro bishyirwaho no gukoresha imikorere y'imari ishingiye kuri blockchain. Ariko ntitukihutire kuvuga ngo Pi yamaze kuba imwe mu mbuga zikomeye za DeFi. Haracyari byinshi byo kubaka. Pi Today 2026 irashaka kurushaho kugera hanze. Kuwa 28 Kamena 2026 Pi Network yatangije ibikorwa bishya byiswe Pi Today 2026. Aha niho twabonye ikindi cyerekezo gishya. Pi ntiyagarukiye gusa ku gucuruza cyangwa kohereza Pi, ahubwo yatangiye kwerekana ibikorwa bijyanye n'ubwenge buhangano, imikorere ya mudasobwa zikwirakwijwe n'irangamuntu. Hari ibikoresho bishya birimo Solo Host, Pi Sign In na Pi Verify. Solo Host igamije gufasha abategura porogaramu no gukora serivisi zishobora gukoresha mudasobwa z'abakoresha mu bikorwa birimo ubwenge buhangano n'indi mirimo yo kubara. Pi Sign In nayo ishobora gufasha abakoresha kwinjira muri porogaramu cyangwa imbuga zishyigikira iyo serivisi bakoresheje konti ya Pi. Ibi birerekana ko Pi ishaka kuba ecosystem aho kuba ifaranga gusa. Pi App Studio nayo irimo guhinduka. Muri Nyakanga Pi Network yatangaje ko Pi App Studio yongeyeho uburyo bwo kubika amakuru muri porogaramu. Mbere porogaramu zimwe na zimwe zari zishingiye cyane ku mikorere y'igihe kirekire. Ubu uwubatse porogaramu ashobora kugira uburyo bwo kubika amakuru y'umukoresha kugira ngo iyo agarutse kuri iyo porogaramu ibyo yakoze mbere bitazimira. Ikindi ni uko Pi App Studio yatangije no gukoresha ubufasha bw'ubwenge buhangano mu gutegura porogaramu. Ibi bishobora korohereza abantu badafite ubumenyi bwinshi bwo kwandika kode gutangira gukora porogaramu. Noneho reka tuvuge ku kibazo abantu benshi bategereje. Pi izagira kangahe? Iki ni ikibazo abantu bibaza cyane. Ariko ukuri ni uko nta muntu ushobora kumenya neza igiciro Pi izaba ifite ejo cyangwa mu mezi abiri ari imbere cyangwa mu mezi ari imbere. Nta muntu ugomba kubwira abantu ko Pi izagera ku $10, $100 cyangwa $100,000 nk'aho ari ukuri kwamaze kwemezwa. Igiciro cya crypto gishingira ku bintu byinshi, harimo abaguzi, abagurisha, umubare w'amafaranga ari ku isoko, ikoreshwa rya coin, icyizere cy'abaturage, ibikorwa by'imishinga, nuko isoko rusange rya crypto rimeze. Uyu munsi Pi iri hafi $0.09 kandi CoinGecko igaragaza ko market gap iri hafi ya $1 ariko igiciro gishobora guhinduka mu masaha make. Niyo mpamvu umuntu utanga amakuru kuri YouTube agomba gutandukanya amakuru yemejwe n'ibitekerezo by'abantu ku giciro. Tugiye kwibaza tuti kuki igiciro cya Pi kiri hasi n'ibikorwa bishya? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu ashobora kwibaza ati Pi yatangaje Protocol 25, Launchpad, AI, App Studio, Smart Contract, none kuki igiciro kikiri hafi y'amasenti 9? Igisubizo ni uko iterambere ry'ikoranabuhanga ridahita risobanura ko igiciro cy'umutungo kizamuka. Isoko rireba ibintu byinshi. Abashoramari bashaka kumenya niba abantu koko bakoresha Pi. Ese hari ubucuruzi nyabwo? Ese hari porogaramu zikomeye? Ese abantu bakoresha Pi mu kwishyura? Ese liquidity irahagije? Ese ecosystem irakura? Ibi byose bigira uruhare mu buryo isoko rishobora guha agaciro Pi. Ikibazo cya 15 twibaza ni ikibazo cy'umubare wa Pi. Hari n'ingingo umuntu agomba kumenya. CoinGecko igaragaza ko Pi ifite hafi $11 za Pi ziri ku isoko. Total supply iri hafi ya $17 mu gihe maximum supply ari $100. Ibi ni ingenzi cyane. Kuki? Kubera ko uko umubare wa Pi uri ku isoko wiyongera bishobora kugira ingaruka ku gaciro kayo bitewe n'uko demand ihagaze. Niyo mpamvu umuntu utanga amakuru kuri Pi atagomba kuvuga gusa ko Pi izagera ku $100. Agomba kubanza kubaza ati $100 kuri Pi yaba isobanuye market cap ingana iki? Iyo ubaza imibare ibintu bihita bihinduka. Ikindi ni ukwibaza tuti Pi na Afrika bihuriye he?
none reka tuyishyire ku rwego rwa Afurika. Pi Network yakunzwe cyane muri Afurika kubera ko ari igitekerezo cyo gukoresha telefone mu kwinjira mu bukungu bw'ikoranabuhanga cyorohera abantu benshi. Muri Afurika abantu benshi bafite telefone kurusha uko bafite konti za banki gakondo. Niyo mpamvu ikoranabuhanga nk'iri rishobora kugira amahirwe. Ariko hari ikibazo. Kuba abantu bafite Pi kuri telefone ntibihagije. Hakenewe ubucuruzi, hakenewe abacuruzi bemera Pi, hakenewe serivisi zikoresha Pi, hakenewe liquidity, hakenewe amategeko kandi hakenewe umutekano. Nibwo Pi yaba ifite akamaro kagaragara ku buzima busanzwe. Pi n'u Rwanda. Ku Rwanda iyi ni ingingo y'ingenzi cyane. Abanyarwanda benshi bamaze gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana. Dufite mobile money, dufite banki zikoresha porogaramu, dufite serivisi za leta zikorwa kuri interineti. Ni ukuvuga ko abaturage basanzwe bafite umuco wo gukoresha ikoranabuhanga mu by'imari. Ariko Pi cyangwa indi crypto ntabwo ihita iba amafaranga yemewe mu gihugu kubera ko abantu bayikoresha. Ni ngombwa ko abantu bamenya itandukaniro riri hagati ya Pi no gukoresha ikoranabuhanga no kuba ifaranga ryemewe n'amategeko. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni scams. Bakunzi ba PN Info Africa, aha ndashaka ko muntiza amatwi. Uko Pi Network ikomeza kumenyekana ni nako abantu bashaka kwiba pioneers bazakomeza kwiyongera. Hari abantu bashobora kubwira pioneer bati duhe password ya wallet yawe tugufashe kwimura Pi, ntukayibahe. Cyangwa undi akavuga ati twerereze Pi tugukubire kabiri, ntukabyemere. Cyangwa undi akaba yavuga ati twishyure amafaranga kugira ngo tugukore KYC, banza ubigenzure. Pi Network ubwayo ikomeza kwibutsa abakoresha kwitondera uburiganya no gukoresha amakuru aturuka ku biyoboro yemewe. Ushobora kwibaza uti noneho Pi iri mu cyiciro ki? Iyo dushyize ibintu byose hamwe twavuga ko Pi iri mu cyiciro cyo kubaka utility. Ntabwo ikiri gusa ku bijyanye no gucukura Pi kuri telefone. Ubu hari open network, hari mainnet, hari KYC, hari migration, hari smart contracts, hari launchpad, hari app studio, hari AI, hari Pi sign in, hari Pi verify, hari protocol upgrades. Ariko nanone hari intera ikiri hagati yo gutangaza ikoranabuhanga no kugaragaza ko rikoreshwa ku rwego runini, ku rugero runini mu buzima busanzwe. Kandi iyo ntera ni izaba ingenzi cyane cyane mu gihe kiri imbere. Ni iki dukwiye gukurikirana mu mezi ari imbere? Hari ibintu bitanu nakugira inama yo gukurikira hafi. Icya mbere ni iterambere rya Protocol 25 n'ibizakurikiraho. Icya kabiri ni smart contract zizava kuri testnet zijya kuri mainnet mu buryo bufatika. Icya gatatu ni ukwaguka kwa KYC na migration. Icya kane ni Pi launchpad nuko ecosystem tokens zizakoreshwa. Icya gatanu ni ikintu kiruta byose, ikoreshwa rya Pi mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga abacuruzi, serivisi, porogaramu, ubwishyu n'ubucuruzi bwa nyabwo. Noneho reka dusoze. Pi Network igeze ahantu hatandukanye cyane cyane n'aho yari iri mu myaka yashize. Open Network yarafunguwe. Protocol 20 yatanze umusingi wa smart contract. Second migration yaratangiye. Launchpad iri kugeragezwa. Pi app iri kwagurwa. Pi Today yazanye ibikoresho bishya bijyanye na AI, identity n'ibikorwa bya mudasobwa. Kandi Protocol 25 yazanye ibindi bikoresho bigamije kongera ubushobozi birengera ubuzima bwite. Ariko ku rundi ruhande igiciro cya Pi kiracyari ikibazo gikomeye. Kugeza ku makuru y'isoko tubona uyu munsi, Pi iri hafi y'amadolari 0.09, hafi ya 97, hafi ya 97% munsi y'igiciro cyayo cyo hejuru, aricyo amadolari 2.99. Ibi rero bidusaba kutagira uruhande tubogamiraho. Ntabwo dukwiye kuvuga ko Pi yapfuye, kandi ntabwo dukwiye kuvuga ngo Pi igiye kugera ku madolari 100 byanze bikunze. Ukuri ni uko Pi iracyiyubaka. Kandi ikizamini gikomeye ntabwo ari umubare w'abantu bayicukura. Ikizamini ese izashobora kubaka ubukungu bwa nyabwo abantu bakoresha buri munsi? Icyo nicyo gihe kizerekana. Abakunzi bacu kuri PN Info Africa, mwakoze cyane kuba mwageze ku musozo w'iki kiganiro. Niba uri pioneer, tubwire mu bitekerezo. Kuri wowe ni ikihe kintu gikomeye kurusha ibindi kuri Pi Network muri iki gihe? Ese ni KYC na migration? Ese ni Protocol 25? Ese ni smart contracts? Ese cyangwa ni igiciro cya Pi? Ariko igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi byerekeye kuri crypto, ubukungu n'ikoranabuhanga muri Afurika, kanda kuri subscribe, ukande like kandi usangize iyi video abandi ba pioneers. Kuri PN Info Africa intego yacu no kubagezaho amakuru, ariko cyane cyane tukasesengura kugira ngo tuyumve. Nimukurikira ibihuha gusa, mushakisha amakuru yizewe. Kandi bijyanye n'ishoramari, ntukoresha amafaranga utiteguye guhomba.
ngerizwa Kwizera Benjamin Junior, mwari kumwe na PN Info Africa. Murabeho, tuzongera kubonana mu yandi makuru. Bye bye, ciao ciao.